Тамағыңыздардан болсын дейбіз. Анан меймандар мүмкін болса, bir азға тыныштықты сақтағанша отырыңыздар. Бұл жақта сөйлеп отқан меймандар сөйлеп болғандан кейін қолды қуаттап, шатыраттап, қол шабып отырсаңыздар, алды болса мына той иелеріне 2 жашқа суйырмат деп түсінеміз меймандар. Андықтан bir аз тыныштықты сақтағанша, орталыққа көңіл бұрғанша отырыңыздар дейбіз меймандар. Тамағыңыздардан болсын дейбіз. Менің рұқсатыңыздарменен бүгінгі тойымызға қалау тілек қамдап келіп отырған, сөйлейм деп келіп отырған жамааттарға иреті-иретіменен, жамааты-менен сөз бергенді баштайын. 2-3 жамаат сөйлет, ондан кейін бардығымыз орталықта бірінші жарым сааттық би антырағын баштаймыз меймандар. Асқазолға тайғылансаң тірет тұршы бол, ата жұрт дейді екен. Мен бұл жаққа сөздің кезегіне қиял жегетелестен асқазолы биік болған, таянарға зо болған, ата жұрт жамаатының рұқсатыңыздарменен бұл жаққа шақырайын. Тақтап айтқанда қиял ағамыздың жалпы аталаш туғандары сөздің кезегіне келіп бересіздер. Жамаатты баштап шығап, Мақсат ағабыз, Қуаныш ағабыз, Гүлсар әжекебіз, Сапар ағаларымыз баштаған жамаат сөздің кезегіне келіңіздер. Біз сіздерді ең соның шығармаларыменен күтіп аламыз, келіңіздер. Айтайын сенде бар бір сөзім, бүгін сіздің тойыңыз, сіз айтып қабақты түйбіңіз. Қарачы ата жұрт, досторым мұнакен дағы көп. Бақты гүлгі түйбеген достор, бақты гүлгі түйбеген. Анткені қиялбектің сүйгені. Сценарий бойынша қол шап тұрш керек өзінше. Дүрүдүм, бақты гүл биліп жүргін, қиялдың ата жұртын, арбайым сыйлап жүргін. Дүрүдүм, қиялаға биліп жүрім, папандан келген құдаларды ардайым сыйлап жүрім. Дүрүдүм. Чоң рахмат. Анан 2 жаш бұлырды ырдағанның себебі өкөңіздер туғандарыңыздарды ары бақта сыйлай біліңіздер. Ошондо өкөңүздөр бактылуу болсундар. Ар дайым сыйлаңыздар. Анан айрым меймандар айтып алса керек, тамада жигит ырдай албаса дагы ырдай берет экен деп. Өзү кесибим боюнча ырчы эмесмин, бар болуңуздар дейбиз. Ата журт жамааты сөздүн кезегине чыгып отурат. Бүгүнкү тоюбузга кош келиңиздер дейбиз. Бүгүн тоюбуздагы эң сыйлуу конок сиздерсиздер. Уруксатыңыздар менен улуулатып сөздүн кезегин абалыбыздан баштайбыз. Бир кол чыгып коюңуздар абалыбызга меймандар. Алда туғандар, şu бүгін жақшы үлпөткө түшкен отырабыз бардыңыз. Şu біздің инемізді, біздің жаңыдан, біздің үйге қосылған қарындашымыздың тойында отырабыз. Еме не дейбіз? Бұнда да бір қанша бізге оқшығана қысқалдық кішкене ескі сөздерді сөйлеп қойса тұры болса керек дейбіз. Еме мен айтайын, адамдардың өмірінде бір 3 әлі бір баласын чоңайтқанда 3 қана бір есінде ғана тұрған, жана өмір бойы балана тұрған бір неме болады екен, оқия. Баласы 1-ші классқа баратқанда ата-енесі менен бактылуу сезет екен. Андан кейін баласы 10-ші класста бүткенде дағы, о менің балам еме ұшты деп дағы ата-енесі бактылуу сезет екен. Анан ушу ата-ененин эң чоң максаты ушу балам кызын күйгө чыгып, балам үйлөнө турган, ошонун тойу качан болот деп ата-эне эңсеп жүрөт экен. Бүгүн бул жерде эң бактылуу ким? Мен ойлойм, эң бактылуу да Канышай. Эң бактылуу мениз, мына иниси, мына биздин астыбызда чоңоюп, жетилип, мына үйлөнүп, мына бизди дагы сүйүндүрүп, мына туугандар отурат. Мына биз отургандар ушу кичинесинен чоңоюп, баардыгын көз алдыбызда элестетип турабыз. Эми дагы бир нерсени айтпасам болбойт. Мисалы, sen bu dünyada kimdir en yaxşı öğretilen inilderik dese, ben şu Meriç tahtası Asat da etetilen. Asat bizden aramızda yok, bırak benim cürümünde Asat ulu, Asat en büyük, en adam küçük adam. O şu Asat'ın ortamında ben söylüyorum, benim geçirmezler için. Asat kesti bakın. Ana ne mesela Asat'ın atası Erdoğan деген болған. Менің ошо кишилер калаган. Ben bugün baktılım. Sebebi
Ошо авамын Асаттын орнынан келіп тұрам, кешіріп қойсын. Анныңызға құттықтаймын, ошо Башбулақтың ол жеке деп қоябыз мен өзімізді еркен етіп. Ошо Мама Юсуп тобы дейміз. Ең қысқасы Асаттың туған атынан өңірге чоң игілік, чоң жетішкенді қалаймыз. Ынтымақ өмір болсын. Урматтуу меймандар, жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө барып тиет деген мына ушул болсо керек деп ойлойм. Жүрөктөн сөздөр чыкты. Келген меймандар жүрөктөн бир кол чайып коюңуздарчы абалыбызга. Марбалыңыздар дейбиз. Айымдардан, чоң апаларыбыздан, эжекелерибизден ким көрөбүз? Келиңиз эжеке. Кымбаттуу коноктор, куш келипсиздер ушу биздин Дүкканын тоюна. Не дейм, ушу баарыңыздарга дүйнөдөгү жакшылыктарды каалайбыз. Ошону менен бирге ушу 2 жаш не ойлогон ой максаттары менен жүрүшсө, ушуларга дагы ушу ак ниет, ак жол, ушу кыргыздардын алдындагы болбосо Остодогу жакшы жаштардан болушу, Батенени 2 жакты деп сыйлаган жакшы жаштардан болуп жүрүшсүн, бирөөлөргө үлгү болгудай болуп. Ошону менен бирге ушу акам көрбөсө, ушу жеңе менен ушу балдары, тууган уруктары бар экен, ушуларды дагы сыйлап жүргүлө. Не дейсиз? Бизге дүйнөдө бар жакшы нерселерди каалайм. Куш келипсиздер, меймандар. Ай рахмат дейбиз. Дагы бар багаларыбыздан. Бурулду же өзгөрөбүз. Эң мыкты прическа меймандар. Кол чайып коюңуздар прическага. Келиңиз. Куш келипсиздер. Эң чындыгында жеңе ушу 2 баласын кичинекей кезинде көрчү элем, эчтип, мынан деп эрезеге жетишип үйлөнүп отуруштур. Не дейм, ушул жерде келгендердин баардыгы эле менин оюмча силерге бак, таалай, ийгилик, баардык жакшы нерселерди каалап отурат. Ошолордун атынан ушул жерде турган биздин туугандардын атынан силерге ийгилик, тынччылык, аманчылык, ошондой эле бактылуу жаштардан болушуңарды каалайм. Дайыма ата-энеңерди сыйлаган жаштардан болуңар, бактылуу болуңар. Рахмат, ата журттагы барбы? Капачылык, наразылык жокпу? Келиңиз. Дорогие, сегодня самый прекрасный день у вас. Не каждый день. Сегодня поздравляю вас с таким прекрасным праздником бракосочетания. Желаю от всей души счастья, чтоб всегда с ваших лиц сияла улыбка, не исходила никогда. Всегда, чтобы были счастливы, молоды и поддерживали друг друга. Взаимопонимание всегда пусть сопутствует вас надежда, вера и любовь. Будьте счастливы. Мына меймандар, орусча сүйлөгөндөргө дагы приз беребиз эжеке, мына приз сизге. Кытайча сүйлөгөндөр барбы, кытайча? Бар болмосо. Мен дейт, басың эже, басың. Чынында билесиңизби? Приз берем, басың. 2 жашка кытайча сүйлөп берсеңиз, эжеке, эң соңу приз берем, кеттик. Китайскийди унутуп калгам, бирок кичине болсо дагы эч ким баары түшүнбөйт да. 亲爱的我的哥哥哥呀，今天你的非常漂亮的天，我祝你健康、幸福、калган кыргызча айтып таштайм. Бактылуу болууга, дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайбыз. Бири-бириңе жолок өбөк болуп, өнүп өскүлө, агаргыла, көгөргүлө, чоң апамды сыйлагыла, ошо бир туугандарды 2 жакты тең караган жаштардан болуп жүрө бергиле. Кол чайып коюңуздар, мына приз сизге. Бар болуңуз дейбиз. Өзбекче сүйлөгөндөрдөн жок, бар болуңуздар. Демек калгандарыңыздар кошуласыздар. Ата журт жамааты сүйлөбөй калган меймандар болдарыңыздарда айтылбай калган каалоо тилектер үчүн 10 000 деп алакан жайыңыздар ата журт. Ошол айтылбай каалоо тилектериңиздер ылайык түз барып 2 жашыбызга тийсин дейбиз. 10 000 Аллаху акбар деп батаңыздарды берип, той ээлерин кутуктап, 2 жашты кутуктап, андан кийин орун алыңыздар. Бир аздан кийин урматыңыздарга бий баштайбыз алгач, кутуктаңыздар келиңиздер. Ата журт жамааты бар болуңуздар, ыраазычылык билгизебиз.
Ал эми ата журт жамааты каалоочулар болсо эңселик үчүн сүрөткө түшсөңүздөр болот. Мен убактан турбастан меймандар андан кийинки сөздүн кезегин бул жака жамааттын башын бириктирип чакырайын. Кайсыл жамаат десеңиздер меймандар, бүгүнкү тоюбуздагы эң сыйлуу, кадыр бартуу болгон бүгүн биздин сыйыбызда болгон кудагыйлар сөздүн кезегине келип коюңуздар. Тактап айтканда, бүгүнкү биздин кызыбыз, Бактыгүл кызыбыздын жалпы ата журт жамааты, аталаш туугандары сөздүн кезегине келиңиздер. Жамаатты баштап чыгат Руслан агабыз, Эрмис агабыз, Акжол агаларыбыз баштаган ата журт жамааты кудалар келиңиздер. Сүйлөтүп, көрүп бийлетип, меймандардын көңүлүн алам. Кыскануста сүйлөйбүз, белектерди беребиз. Андан кийин бардыгыбыз ортолукта бий баштайбыз. Бүгүнкү тоюбузга кош келиңиздер дейбиз. Бүгүн биздин сыйыбыздастар, колдугубуз бар кудалар, колдугубуз бар кудалар, колдугубуз бар. Демек, урматтуу меймандар, элибизде бир жакшы сөз бар экен. Карылыктан коркпа, карылыкка жетпей калгандан корк деген экен. Акылдуу карыя агып жаткан дарыя, кары сөзүн капка сал деген жаштанкай сөздөрүбүз бар меймандар. Андыктан бардыгыңыздар мүмкүн болсо бир азга тынчтыкты сактап алып туруңуздар. Бул жака чоң энебиз чыгып олтурат. Демек, чоң энебизден сөздүн кезегин баштоого уруксат этиңиздер, келиңиз. Өмір некен болсын, бақтыңыз сіңден бейвалар, өміріңер ұзын болсын, ден жолыңар шын болсын, бақтың олғылар, өрі өскілі, ең алдығы жастардан болғылар. Екі жақты тең сыйлаған, жақсыдан болғылар. 100 жылдық емес, 1000 жылдық құдалар болғылар, шірейін құдалар болғылар. Мені қан орын, бақтың болсыңдар, өрі өскілі, балаң шыққан орғылар, өзіңір білін өзіңер болып, бөтен еле жүресіңер, тынш болғылар. Şeyden жақсы, iştek жақсы барып, үйге ayarып, қылсаңдарға есіліман барып, жүргілешек. Менің біз туғандарым бардыңа шын дерсір, ұзын өмір қалайын, бардыңа тыш болғылар, кілерім, бардыңа тыш болғылар. Рахмат, ене шашпай тұрың, әне? Өрінсәне, жашыңыз қаншада? 67. 67-де дейт, меймандар қол чабышқа арзый ба? Мен сізге азыр 2 сұрау берем. 2 сурауға сіз жооп берсеңиз эне, мен сизге приз берем. Келиштикпи? Биринчи суроо. Чоң атам сизди үйгө эмне менен алып келген? Биринчи үйгө эмне менен алып келген? Биз жөн кара машина менен келгенбиз. Ошо кара машинанын үлгүсү кандай эле? Кара эле. Карабы? Кара келин дегенден бе? Экинчи суроо. Чоң атама сүйүп тийгенсизби же алып качып кеткенби? Сүйүп эле келгенмин. Бал чайып қойыңыздар меймандар. Ене бе приз. Ене мына приз сізге. Алың ене. Приз алың. Дағы қошымшалап қой тұрған адам бар бағаларымыздан, келіңіз. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, жана ошондой эле себепкер болгон биздин карындашыбыз жана күйөөбүз. Силерге эң негизгиси бактылуулукту жана ден соолукту каалайбыз. Элдин арты болбой, алды болбой, ортосу болуп жүрө беришиңерге биз жалпы жамаатыбыз кошулабыз, тилектешпиз. Баарыңарга, келген конокторго жана ошондой эле досторго баарына ден соолук, ишине ийгилик, жакшы нерселердин баарын каалайбыз. Анан ушул учурдан пайдаланып бир аманат бар, ошону жеткирип койсок жакшы болот эле. Бүгүнкү күнү тойдо Мелис аттуу мырзалар аябай популярдуу болуп атат. Биздин Папандан чыккандагы бир Мелис деген Мырзахматов деген жигитибиз бар. Ошол кишини баарыбыз тааныйбыз. Ошол киши ушул Бактыгүлдүн аяшатасы болот. Ошол кишиден бүгүн жакшы бир каалоо тилек, бактылуу болгула деген тилеги бар, ошону жеткирип коюуга уруксат этиңиздер. Бактылуу болуңуздар, урматтуу жаш байлар. Чоң рахмат. Рахмат. Мынандай каалоо тилекке кол чабуу арзыбайбы меймандар, караңыздар, барыңыздар дейбиз. Дагы бар майымдардан бирөөңүздөр кошумчалаңыздар, андан кийин жыйынтыктайбыз, келиңиз. Сүйүңөргө сүйүк кошун барабар, оттой ысык жанып турсун араңар. Келерге ушул малда ушул жылы, ортоңордо ойноп турсун кыз балаңар. Урматтуу сиңдим Бактыгүл күйөөбалам кыял. Силердин бүгүнкү биринчи жана акыркы болуп жаткан үйлөнүү үлпөттүү тоюңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Силерге кааларым дүйнөдөгү бардык
жакшы нерселерди каалайм. Өзүмөн эмне кааласам силерге дагы ошону каалайм. Рахмат. Рахмат кудалар. Демек калгандарыңыздар кошуласыздар, кошумчалап коебуз керек сага. Ошо өзүбүздүн жамааттабыздан биздин подаркабыз бар эле, ошону тапшырып коебуз. Бактыгүл жана кыял экөөңөргө каалоорум бактылуу жашагыла, ден соолукта болгула, ата-энеңерге күйүмдүү жаштардан болгула. Ушу кыялдын апасы сизге да чоң рахмат. Ушунча элди чакырып, ушунча тууган урукту чакырып, ушул балаңыздын келечеги үчүн, ушул балаңыздын келиниңиздин келечеги үчүн алыстан ат тартып Кыргызстандан ушу Москвага келип, ушундай балаңыздын тоюн өткөрүп берип аткан сизге да чоң рахмат. Ушу жеңемдер дагы, эжемдер дагы жакшы ден соолукта болгула. Ушу бактылуу болсоң. Рахмат кудалар. Азыр мындай кыласыздар. Той ээлерин 2 жашты куттуктайсыздар дагы, андан кийин орун албай туруңуздар. Атайын сиздердин урматыңыздарга бий баштайбыз. Алгач музыка коштойт. Биринчи куттуктаңыздар, андан кийин бий баштайбыз урматыңыздарга. Келиңиздер, куттуктаңыздар. Эжелер бардыгыңыздар Бактыгүлдү өөп куттуктап, Бактыгүлдү жүдөтпөстөн бир эжеке өөп куттуктап коюңуздар дагы. Калган айымдар ошол өпкөн эжекеден ксерокопия кылып алсаңыздар болот деп коем. Бекер эле жүдөтө бербеш керек да, чын айтам эже. Бардыгы жүдөтүп атышат да азыр. Прическасына байлаңыздар. Эң главный айтайбыз. Бактыгүлдүн прическасына байлаңыздар. Себеп дегенде Престиж деген салондон 8,5 миңге прическа жасап келип отурат. Көрө албастык кылбаңыздар деп коем. Арбаңыздар. Бөксөргө толула бир оюндар Көгөрүн гүлөмө Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Рахмат. Урматтуу меймандар, биз тамактанып болдук, биз бийге даярбыз деген коноктор болсо бир кол чайып койбойсуздарбы? Бийге даяр болгон коноктор. Азыр мындай кыласыздар. Бүгүн мына Кыял менен Бактыгүлдүн тоюна чындап келген меймандар болсо бийге чыгыңыздар. Анан Кыял менен Бактыгүлдүн тою кандай болот экен деп сынап келген коноктор болсо олтура бериңиздер. Болум бармагым Золотой сезонго барганмын Кыялбектин тоюнда Сырыңды сурап алганмын Баш кулак кайда, папаң кайда, айтып койчу тансага. Ата журт барбы, кудалар барбы, чакыр бери тансага. Достор кайда, жаштар кайда, айтчы бери тансага. Туугандар кайда, коллектив кайда, чакырып койчу тансага. Кане кудаларга эң соңу приз беребиз. Бардыгыңыздарды отолукка бийге чакырабыз. Бардыгыбыз бийлейбиз, бийлеп аткандардын табагында отургандарды тыйбайбыз. Чоңкеттерге конобуз ошол бойдон кышка чейин оягында болобуз көчүктен чагырган бизге болду кошуна алдыганна түйтүлгей чоңкеттердин боруна Тойго чындап келген коноктор барбы? Баспайсыздарбы бийге?
didarına toymayız. Böyle bir celbi çorbalatlı vaktizine aydın sulu kızı gele çaban kızı Aybike. Tosunağın ağabey Gündayday sığır aşı Ayday yüzün genişkine Oğlanın ne başı Ayye ayye Öyle kalsa sürüye Üçe boyun tekke aşkın canı olsun seninle Aslan Aybike Ayye hoppa hey Seni benim elleçkine Komşular sarıldan gezirken Komburo üründü eşitten Korolma gir albay koştu şunu Kovulgan kal cerem eşikten Korolma gir albay koştu şunu Kovulgan kal cerem eşikten Ağzımın kurmuştun gece Anlasın kızın sekeri Koştular öndörü ve göğüs Koşulup bir ansak deçelim Koştular öndörü ve göğüs Koşulup bir ansak deçelim Faydam 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 ay faydam 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 Atınay ökülü berice Ağırdan gülleri berice Aldırın başkana gittin sen Alıstan kayrılıp gel geçe Aldırın başkana gittin sen Alıstan kayrılıp gel geçe Azapta baktısın bayrağın Armansız çaşoru barbadan Jogotkon gündürday estedin Negesin yoluktun kayradan Jogotkon gündürday estedin Negesin yoluktun kayradan Faydam 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 ay faydam 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 Barbıldap gözlerim kara Basçının yürekten yara Kavaktım bağır hoş senin Balalık aksuyum babana Baktım bağır hoş senin Balalık aksuyum babana Faydam 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 ay faydam 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 ay faydam 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 faydam
Hadi neden bizi Açı ayran içeriz Açı ayran içeriz Harayın Açı ayran içeriz Açı içeriz Hey hey Karmanda hey! Geçki tuman Merhabattın bana candan Geçki tuman Kaldırdın mol Cürüğümdü Cavan armağan Esne düşsü ötkün gündüğü mahabat Gülü sızday kattu alkağılan Geçirip boy bir canım ey armanım Bilin bir gün başkasına joluğan Geçki tuman Mahabattın bana candan Geçki tuman Ötkün gündürdün soğuğun sağına Tartolagan mağa suyundu sen jaktan Mına emin meni günüm men kaygıram Jaman eken jakın adamdan ayrılgan Geçki tuman Mahabattın bana candan Geçki tuman Kaldırdın bol Cürüğümdün Cavan armağan Kıyal baht olmalımızdan Vapparappa Güzel kısma gidelim Geçki tuman Mahabattın bana candan
Geçki tuman, geçti duman, geçki tuman, geçti duman. kaldırdın bu yüreğimden yalan arman. Oh, 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 tuman, tuman, Geçti duman, tuman, tuman, duman, duman. tuman, tuman, geçki tuman, geçki tuman. Көңіл бұрыңыздар, назар салыңыздар, тыныштықты сақтаңыздар деген екен бір ақылманымыз. Сіздердің ұқсатыңыздар мен ұлма тойында жинамысылар, біз бүгінгі қиял жана Бақтыгүл қызыбызды үйлену тойының бірінші бөлігін аяқтап, қызу қолчаулар менен екінші бөлікті ашық деп жариялайбыз ағайын туғандар. Ардактуу меймандар, тойубуздун экинчи бөлүгү башталды. Кимдин маанайы жашы болгон болсо бир кол чайкаңыздар, экинчи бөлүк меймандар. Барбаңыздар. Мен колума эң сонун белектерди дагы бир алып чыгып отурам. Мүмкүн болсо мына тойго келген коноктор орун алыңыздар. Колума белек алып чыгып отурам меймандар. Ашандан келген баасы бул жерде 1800 ген. Азыр кайсы орундук эң күчтүү кол чапса, эгерде кимде-ким ордунан туруп алып каттуу кол чапкан болсо, ышкырганча кол чапкан болсо, ызылчуу кылып салышыңыз керек. Кимде-ким каттуу кол чапса, ушул белекти ошол айымга же мырзага берип салам меймандар. Демек ал эженин атын ким экенин билбедим го мен, бирок ал эженин атын Гөзел деп койдум меймандар. Ошол Гөзел эжебизге бир катуураак кол чабыңыздарчы, мен приз берип коем меймандар. Ырдаганча белек беребиз меймандар. Мына солдук кол чабыңыздар, мына сол. Шаңура. Машинка. Ареги айтат сүйгөнүн, акылына түйгөнүн. Aşık bir olup çek almayda arasın gündüz sürgünüm. En adı maşinka bireyim. En sonu kol şapkan eşelerine prizlerimiz kol şapkanımızda. Eşe almışsın o prizler. Allah'ım sevgiliz. En sonunda. Şunlar mamayla oturmuşlar meymanlar. Toyumuzun tarafından bunu beleklerді oynatmayın. Akçalay beleklerді beri oldurat meymanlar. Oşol akçalay beleklerді alıp konkurska koyumuz. Bugünkü toyumuzun жүрүшүнө ылайыкташтырып, кыскача нускача конкурс баштайбыз. Мүмкүн болсо жигитибиз, кыял жигитибиз тараптан шайыр Шамдагы эжелерден, эжелеринен болсо дагы боло берет. Бир айым келип бериңиздер. Жана кызыбыз Бактыгүл тараптан бир айым келип бериңиздер. Келдиңиздерби? Атыңыз ким? Нургүл. Нургүл эжебиздин күйөрмандары барбы жигитибиз тарап? Колдогончу болуп турмусуздар жок дегенде. Атыңыз? Кайринса. Кайринса. Кайринса кызыбыздын күйөрмандары кыз тарап. Ошо атаңар отурган жерге барып отургула, карындаштарым бар. Ошо бар отургула. Нургүл эми ат салышасыздар экөөңүздөр. Жигитибиз тарап, кыз тарап. Мындай туруңуздар, сиз мына жерге туруң. Меймандарды карап турайлы эже. Мына жерге. Мына жака өтүңүз эми. Азыр мындай кыласыздар. Эжеке, жеңе, сиз жигитибизди макташыңыз керек. Сиз кызды макташыңыз керек. Сиз кызды тамактын аттары менен мактайсыз. Мисалы, биздин кызыбыз деп туруп плов деп койсоңуз болот. Билген тамактарыңыздарды айтып кете бересиздер. Анан сиз биздин жигит деп туруп машиненин запчастарын айтасыз. Машиненин запчастарын, газ, аккумулятор айтып кете беришиңиз керек. Ким утулган болсо, уткан айымга 1 рупай кошуп беребиз. Күйөрмандар колдогончу олтуруңуздар, деп күч берип, поддержка кылып, сүрөп олтуруңуздар. Демек, баштайбыз. Биздин кызыбыз кандай? 5 бармак. 5 бармак дейт кудалар. Биздин жигитче? Мотор. Мотор дейт. Биздин кыз? Плов. Плов дейт. Биздин жигит? Тормоз.
Başında öyle öldürdüm. Bizden kız. Man. Lagman, bizden jigit. Gaz. Ne? Gaz. Gaz, nasıl dedi okşattı? Чучпара. Çüçpara. Гайка. Gayka dedi. Қолдап тұрыңыздар, жігітіміз тарап. Манты. Manты. Ром. Rol, ayttыңыз. Айтылык. Айтты жана, айтылык, есеп. Шорба. Шорба. Кабина. Кабина. Макрополо. Макарон поло дейді. Машина сидина. Машинаның сіздениясы дейді. Bir, iki, Аш. aç дейді. Скорость. Скорость дейді. Жұмыртқа. Жұмыртқа дейді. Қолдаңыздар құдалар. Лобовой. Лобовой. Салаттарды айтырса ол. Цезарь. Ошондай. Ремен. Ремен. Альвия. Альвия. Bir, iki, Багаж. bagaj. Финчоза. Finçoza. Аккумулятор. Akkumülatör. Сэндвич. Sandviç. Капот. Kapot. Фруктовый. Ошондай. Bir, iki жарым, üç қол çarp koymuşlar. Kız tarafka bir upay meymanlar. Eme konkursumuzun ikinci turu. Siz kızımız taraftan, mınday ulu mundağı apalarımızdan, жеңелерибизден bir айымды алып чыгасыз. Siz özünüzün komandаңыздан, жигитибиз тараптан, ulu mundağı айымдардан bir айым алып чыгыңыз. Konkursumuzun şartын түшүндүрөбүз, эжекелер. Азыр бирден бул жака сиздерди чакырабыз. 80-90 жылдагы ырларды коюп беребиз, ошол музыкаларга бийлейсиздер. Өзүңүздөр жалгыз бийлейсиздер. Эжеке бир 30 секундда, 25 секундда коюп беребиз, болду. Бирок ошол 25 секунд, 30 секунддун ичинде келген меймандарга болгон өнөрдү, болгон классты көргөзөсүздөр. Жыйынтыктайбыз ошо менен. Азыр айымдар мындай катарыңыздар менен туруп албайсыздарбы, мындай меймандарды карап, Эме кызыбыз тарап сыйлуу Нургүл эже, сизден баштайбыз, Нургүл эже. Басың. Нургүл эже биз бийлеп атканда келген коноктой колдоп турасыздар. Себеп дегенде сиздердин кол чабыңыздарды аныктайбыз. Биринчи орун, экинчи орунда кайсыл тарапка кол чабуу көп болгон болсо, биринчи орунда ошол команда утат меймандар. Анан Кыял агабыздын агасы Мейлис акебиздин атынан биринчи орунга Электрозаводский метросунан bir komnatalı kvartira vermetken birinci orunga. Külgönüzдөр, toy бүткөндөн кийин bir sutka кеткен деп коюм. Барбалыңыздар. Биринчи Нургүл эже өзүңүз бийлейсиз. Демек, болгон өнөрдү көргөзөбүз. Меймандар колдоңуздар. Нургүл эже баштайбыз, кеттик. Поддержка кайда жигиттерим? Шаңдура! Мындай кол чабуулар болбойт, орундуктардан туруп алып кол чаппайсыздарбы? Болду Нургүл эже. Болду. Мынага үйрөнүп алат азыр кыз тарап сизден. Болду эже. Басың. Эме кызыбыз тараптан чыккан кызыбыз бийлейт. Кудалар колдоп туруңуздар. Даярбызбы? Даярбызбы бийге? Баштайбыз, кеттик. Kızlara kaynansınlar! Mınандай bileş gerek buna! Bal Mustafa! Baktığın taraf kanday biledi buna kızımız! Бар болыңыздар, мына аз болсо дагы чын жүрөктөн чабып атат, сату сиздер жеңип коюн деп атат, бар болыңыздар. Андан кийинки эжекебиз чакырабыз, басың эже. Прическаңыз аты эмне? Кара. Кара дейт. Бул чабып коңуздар меймандар. Кара дейт. Даярбызбы? Баштайбыз. Кеттик, күйөрмандар колдоңуздар. Жигитибиз тарап. Шапалак! Болду. Кандай бийлер эжекебиз меймандар? Эжеке, үйгө барып жатарда өзүңүздө бир кинелетип болуп жатың, Себеби канчалаган көз көрүп калды мына жерде. Анан урматтуу меймандар, биринчи, экинчи, үчүнчүдөн коркпо, эң акыркыдан корк деген жакшы сөз бар меймандар.
Өзүңүздөр жакшы билесиздер, чоң концерттердин аягында, эң акырында эмгек сиңирген артисттер, эл артисттер ырдайт. Башында жанагы жаңыдан гана чыгып келаткан эстрада жылдыздар ырдайт, Эң акыркы эжекебиз чакырабыз, кызыбыз тараптан чыгып болуп турган. Атыңыз ким? Миргүл. Миргүл эжебиздин күйөрмандары колдогончу олтурмуңуздар. Баштайбыз, кеттик эжеке. Кандай билады Миргүл эжебиз кудалар? Эң сонун. Эми колго салабыз меймандар. Жигитибиз тарапка кол чабуу көп болсо, жигитибиз тарап утат, кыз тарапка кол чабуулар көп болсо, кыз тарап утат азыр. Турасыздар. Кызыбыз тараптан чыккан Миргүл эжекебиз менен мына кызыбыз биринчи орунду алсын дегендер барбы? Бар болуңуздар. Жок, булар анча биле албады. Мына жигитибиз тарап жакшы биледи. Жигитибиз тарап дегендер. Азыр меймандар мына тең болуп калды. Дагы бир турун кошобуз. Биринчи кыз тараптан баштайбыз, сүрүң эже. Мына жерге өкпөсүң, сиз дагы туруң. Мындайга экөөңүздөр билесиздер, сиз ошол жерде туруң, сиз мына жерге келиң эжеке. Бир гүлжө басып мына жерге келиң. Экөөңүздөргө азыр 80-90 жылдагыларды билесеңиздер, эме заманбап жанагы Шымкенттин кыздары зың деген музыканы коюп беребиз. Ошол музыкага колдон келишинче тытып бийлеп коёсуздар болду. Таныш билиш кылбаңыздар, кайсыл команда мыкты бийлесе ошол командага беребиз меймандар. Демек, даяр болгон болсоңуздар баштайбыз. Кудалар эми колдоңуздар, кеттик. Шымкенттин кыздары зың. Поддержка кайдан поддержка? Аника болса вообще. Баракелде дейбиз. Бул жерге туруп турасыздар. Андан кийин жигитибиз тараптан чыккан эки эжекебизди чакырабыз. Нургүл эже, ушундай туруңуздар, бири-бириңиздерге карап туруңуздар. Бири-бириңиздерге карап. Колдоңуздар дейбиз. Орундуктардан туруп алып, шаңдурап кол чабыңыздар. Жигитибиз тараптан чыккан эки айын бийлейт. Көңүл буруңуздар. Шымкенттин кыздары зың. Поддержка. Аника болса вообще. Стоп, баракелде. Эми мына жерге туруңуздар. Урматтуу айымдар жана масалар, мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эң мыкты бийлегендерди көрдүңүздөр. Биз меймандар эң мыкты бийлегендиги үчүн биринчи орунун белегин жигитибиз тараптан чыккан эки айымга сунабыз. Кол чаап коюңуздар меймандар. Эжеке бул бизге. Анан меймандар мына жигитибиз тараптан чыккан эки айым биз кыз тарапка колдугубуз бар деп туруп биринчи орунун белегин кыз тарапка берип коет экен. Кол чаап коюңуздар. Ал эми экинчи орунун белегин урматтуу айымдар жана мырзалар жигитибиз тараптан чыккан эки айымга беребиз. Жигитибиз тараптан чыккан эки айым биз бүгүн кудаларга колдугубуз бар. Кудаларга эмне кылсак дагы жарашат деп туруп экинчи орунун белектерин дагы берип салат экен. Кол чаап коюңуздар. Анан меймандар, тапандыктар аябай акылдуу келет эмеспи? Бизге биринчи орунун призи жетет, эжелер жөн эле коюңуздар деп туруп экинчи орундукун кайра берип коет экен. Кол чаап коюңуздар. Анан бардыгыбыз кара судан болобуз меймандар. Сиздер дагы кара судан болосуздар, мен дагы кара судан болом. Кара сулуктар аябай акылдуу келебиз. Мына белектерин алып болгондон кийин тамада жигит дагы приз береби экен деп туруп эле шарт отуруп алышат экен. Караңыздарчы, мына караңыздар. Орболуңуздар дейбиз азаматчылар. Сиздерге экинчи сүйлүү тамактарыбыз тартылды. Тамагыңыздар дамдуу болсун дейбиз. Азыр сиздер тамактанып болгондон кийин кайрадан дароо эле бардыгыбыз ортолукта бий баштайбыз. Мен ага чейин
Сіздер тамақтанып жатқан учурдан пайдаланып, бүгінгі тойымызға келген меймандарда қалау тілек сөздің кезегін сунайын. Таға жұрт бұл тер болот, аны сыйлабаған қол болот дейді екен. Сөздің кезегіне қиял жігіт еместен таға жұрт жамааты. Тақтып айтқанда Қаншай апамыздың жалпы туғандары сөздің кезегіне келіңіздер. Жамаатты баштайды. Еділ тағауыз баштаған тағалар, тайежілер, тажеңелер сөздің кезегіне келіңіздер. Тойымызға қош келіңіздер дейбіз. Бар болыңыздар. Сөздің кезегін кімден баштаймыз? Келіңіз. Hurmatli qaynim qiyal keliniz Batugul. Bugungi qaram kunda jar qilib turgan 2 yoshdan nima to'yni qutlaymiz. Baxtli o'g'illar, bor bo'linglar. Doimo shu tajengimizga uyinli yoshlardan bo'linglar. Qiyal kelin qul bo'lsin. Ömrünüz bo'lsin, doimo shunday to'yda yuringlar. Hurmatli mehmonlar, rahmat, xush kelibsizlar. Bugungi to'yingiz to'yga ulansın, yaxshi to'ylarda bo'laversin. Shek yaş baxtli bo'lsin. O'shandaylar bugungi kunda daha o'sha yerda bizda bir qo'shiq deb bayram bo'ldi. Kichkina qaynim bor, qarimet. Mana. Yo'q. O'sha tug'ilgan o'g'londan keldilar. O'shani qizda qo'ydim, mayli, baxtli bo'l, 2 yosh. Assalomu alaykum, bugungi kechaning qonaqlari. Qanshayda jeng to'y bo'lsin, gelinlik bo'lsin. Ukam Qiyal, janob gelinimiz bor bugun sizlarni uyga uzatgan to'ylarni men chin yurakdan qutlaqman. Sizlarga uzun umr, chin sog'lik. Ikki dunyo baxtli bersin to'y. Baxtli bo'linglar. Tomoshabin qo'llaringiz bo'lsin. Umar Baysal bo'lsin. Hurmatli bugungi to'yimizda Qiyal jeynining bugungi uylarning to'yinlar qutlug' bo'lsin. Baxtli ko'ngil baxtli bo'lib ömür sürgüler. Her daim yaxshilik o'ynab kulturgilar. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Hurmatli ukam Qiyal, jana gelinim baxtli, sizlardan uylantirib to'ylar men chin yurakdan qutlaqman. Sizlarga qalorim chindan sog'lik, uzun umr, baqut talay, baxtli bo'linglar. Ata-enalarni siylagan baxtli yoshlardan bo'linglar. Неме тағалар мұндай қыластыр азыр. Мына меймандарға мешай кетпестен, алақсытпастан өзіңіздер бір қол шайып қойыңыздар. Себебі тамақтан одаттылар. Өзіңіздер шабыңыздар. Қос қол болғыңыздар да мынаяқтағы меймандарға. Анам Нұрсұлай жеміз бар ма? Сұралар бойынша Нұрсұлай жемізге сұмат кемес, той иесінің сұралар бойынша. Келіңіз әже. Hurmatli qadrli qonaqlar, xush kelibsizlar. Bugungi to'yning kunokori bo'lgan bölüm Qiyal gelinim baxtgul xush bo'ng'orbek bo'lsin. Qarmashgan qo'llar hech qachon uzilmasin. O'shul tayini algan gelingiz baxtli bo'lsin. Ağırlıkta cücülük, ağırlıkta memeli ahtalıkta cücülük, nevreleriniz göğesin, baktılı olsun, kuş boğumur bet olsun. Rahmat. Ay bağlı olmuşlar. Buna kol çapkan ağalarımız, necelerimizdin baldarı ılayı minister, deputat bolsun, amin. Baldarыңар министр, депутат болсын. Анан кол чаппагандардын балдары ошолорго водитель болсын, амин. Барболуңуздар. Дагы барбы же кошуласыздарбы? Барболуңуздар. Азыр тагалар мындай кылып келсиздер. Калпак, жолук, материал, гүл сыяктуу белектерди Бактыгүлчеге берет экенсиздер, дагы конвертти тамадага берет экенсиздер. Тарзеткенди баары тамаша барболуңуздар. Тойлорун куттуктайбыз. Тагалар, тайжелер барболуңуздар. Bir bulup çit almayla arası tümde cürmün Minna aytıp vereyim aşırılıktan bir zaman Baksalıyoruz yürüpürden çok güzel aktaman Gözölü yaştın işeydim Küsürdüm suyu çarpmadım Aman açanla birliktemin Aşırılık gülün karmadım Ağzım kapadı gelişkemin güzel
Ал эми урматтуу айымдар жана мырзалар, бүгүн мынакей кыял агабыз менен Бактыгүл жеңебиздин үйлөнүү тоюна аябагандай таланттуу ырчы агаларыбыз, эжекелерибиз келип олтурат. Ал таланттуулар чыгып бул жака сиздерге талантын көргөзгөндө бардыгыңыздар күбө болосуздар. Мен бир четинен таланттууларды сиздердин уруксатыңыздар менен чакырайын. Тоюбуздун башында 2 жашыбызды жар мен катарыбызга кошкон маданият кызматкери, ырчы эжекебиз Айгерим Токтопаева эжекемди чакырайын, сиздерге эң жагымдуу чыгармаларын жаңыртып өтсүн. Келип коңуз эжеке. Кушук кылмадуу кечиңиздер менен урматтуу мекендештер, той куттуу болсун туугандар. Маанайыңыздар жакшыбы? Албетте кечеги өтүп кеткен апалардын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошондой эле бүгүнкү 2 жаштын энелерин өзгөчө куттуктагым келип атат. Мүмкүн болсо Каныша эжеке жана Үсайнов эжекени бул жакка чакырып алайын. Sevgilim kıyılazak geçirdi.